Weru FM nibagwatanirite na kambuni mwanya mwanya kiri gukenanira na aritwa na arimu ba skuru ya GACHANKA secondary ni arabaete aritwa ba MATARO na kinya gukenanira nabo ni mubango jura Weru ithiritwe agitithia na mbere iri njira kinya ya kwa MATARO na moritani kiri aritwa ndene ya maskuru mwanya mwanya. Muthuri Murioki na report ije. Nekire mubango ja Weru school tours ari atangazaji barabe njorwa beipindi byokenera TV ya Weru na radio ya Weru FM bedede skuru mwanya mwanya kutha baki watala na aritwa muthijo narua baki nyete skuru ya GACHANKA mix day nikenda bomba kwa watala na aritwa skuru eje Pambere aritwa baba bedo batirima na madaktari kuma sibitari ya gem nikenda bategero bomwere na kijya kuona MATARO Wajairi aritwa baba bedo bekalidwa mbi na kwa MATARO yake muturire na kinya gwekirwa wiru ke mathomo jao. If you don't want to be disrupted, if you don't want to walk into disobedience, deal with something called the will. Nimesema vitu viko kwa the soul, ni the will, emotions and the mind. You might not be able to access social media right now because you're in school, but in the next few years, maybe kama uko form 4 in the next few months, you will be able to access the same. Use it what? Responsibly. Sema responsibly. Because it is a digital print that will never go away. Ontobata tunandi ni kuchwaye wa mwanya mwanya bidio litobaba bena bio. Na kila siku ya Ijumaa katika gwaride la shule twawapasha habari pupe na wazi bila hata kuwaficha. Wajuliza wanafunzi yanayojiri shuleni, kaunti ya Meru, Kenya na kwa umoja na pia nje ya nchi. Walking on barefoot. Kazi nafanya ni kutafuta kazi, lakini sasa kazi hainilipi. Nashindwa kwani imeisha leo vipi? Hawajui kufanya kazi ndo wapate pesa. Na kuna mimi hapa nateseka kila kukikucha, natembea kwa giza ndo nipate angalabu mapeni ndo nijinufaishe. Nedhivyo rinandi ritiko dhirira GACHANKA rigeta na mbere kiri shukuru mwanya mwanya ndene kaunti ya Meru. Nikire Ndiunga ya Weru ndene maskuru raureterwa ni Weru school tours na tukorwa retumbeta kwithira twekinya GACHANKA day mixed secondary school na ratumbeta kuwatanira kinya na madaktari ba GEM hospital netokare kinya na mafuko on board bomba kwithira bakia ya ana miate na kinya madaktari boba mautungata na nkilo kiko kare na motivational talks kuma kire Abraham Kanata na kinya batu turi atangazaji ba Weru TV na next no twethera tuyete nyakire skuru yeku wenda akwethera wenda mubango yoyo yakire skuru yeku kwina nzira romba kwithira witu kinyilanio tuandikire email kire weruschools@gmail.com na watu ona kire skuru Weru TV ikitoeja exposure jeu skuru ile ingichi kuona the way to go nyabati tukombe ikuthoma ni akuma nabo na nkurukinya na bakagwirwa ni onto bakwithirwa bako thingato nyane ya chari baonja kenda baboni ora baturaga skuru ni nyari mubongwa ikigwirio no tubakwithirwa kwina nafasi yu nthiguru na mugongo jwetu jwa Meru kurania kimaoni na gigutuga ana beto. Weru TV bathithite bwega muno no twakwithira this is the best way berwe manto muthenya na Weru no bakwithira Weru TV ni identified na aritwa irio gift baraba ko dance baraba kuina bakomba kuina bakathithia so many activities na murungu atharime Weru TV no tubango genjaga bathithitie kuretera aritwa wirigiro na kumba gutangamana nabo na kuboni wa ukwe na wirigiro. Muthuri Murioki, Weru weekend mutirijo Kangangi.